Evo pozdrav još jednom, danas ću vam pokazati kako mi komuniciramo sa našom kompanijom. Svakog dana dobijemo informacije o svemu što se dešava u vezi našeg posla. Evo zadnja informacija, email od Talkfusion korporacije, kliknut ću ovde i otvara se. Evo piše, izvanredno obaveštenje, videokomunikacijski centar je sada live na češkom. Kao odgovor sve većim zahtevima od strane korisnika, nezavisnih partnera i tim lidera Talkfusiona u Češkoj Republici, mi smo preveli naš videokomunikacijski centar na češkom. Prevedeni su videokomunikacijski centar osnovna stranica, brzo lansiranje proizvoda, video email studio, video newsletter studio, produkt tutoriali. Prevod ostalih naprednih videokomunikacijskih produkta dolazi uskoro. Ali to nije sve, imamo još nešto. Isforsirajte svoj biznis i podelite Talkfusion produkte širom sveta, uradite to danas. Evo, mađarski, francuski, poljski i tradicionalni kineski dolaze uskoro. Dakle, bit će prevod i na ostalim jezicima. I evo tu je zvanični logo kompanije, Believe, a ispod je april 6. i 7. 2013. veliki spektakl kompanije Talkfusion, Tampa, Florida, kao i svake godine, očekuje se da će biti veoma spektakularno i zanimljivo. Dakle, prisustvovat će ljudi iz celog sveta, partneri kompanije, koji su prepoznali priliku, shvatili da je ipak ovo prilika broj 1 za posao iz svog doma. Nema razloga da i vi ne pronađete svoj put u finansijsku sigurnost sa kompanijom Talkfusion. Uradite to tako što ćete skontaktirati mene ili bilo kog partnera putem Facebooka ili Twittera. Evo toliko za ovaj video, ja vas pozdravljam i želim vam sve najbolje.